Virusi itera sida izwi nka VIH, ikaba itera uruhererekane rw'indwara n'ibimenyetso ruzwi nka sida. HIV ni agakoko gasenya ubwirinzi bw'umubiri wa muntu, kakazahaza uturemangingo tuzwi nka cells zibugize. Tumwe mu turemangingo twibasirwa cyane na virusi itera sida harimo nk'utwitwa CD4+ cell. Utu turemangingo nitwo abenshi bakunze kwita abasirikare b'umubiri. Ku isi hose mu mwaka w'ibihumbi 2018 abarenga miliyoni 37,900 babanaga na virusi itera sida, kandi abarenga miliyoni 1,700,000 barandura buri mwaka. Muri aba bantu bose bari barwaye mu 2008, miliyoni 23,300 nibo bonyine bafataga imiti igabanya ubukana bwayo. Abenshi muri abo bose kandi biganje mu gice cya Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara, by'umwihariko mu bihugu biri mu nzira y'iterambere. Virusi itera sida ni virusi yandurira mu nzira nyinshi zitandukanye, harimo mu mibonano mpuzabitsina idakingiye, kuyanduza umwana avuka cyangwa yonka, ndetse n'ubundi buryo bwinshi. Buri muntu mu cyiciro arimo cyose ashobora kurwara iyi virusi itera sida, ariko ashobora no kuyirinda. Ese ni gute umuntu yandura agakoko gatera sida? Umuntu yandurira agakoko gatera sida mu mibonano mpuzabitsina idakingiye, gutizanya ibikoresho bijombana n'umuntu uyirwaye mu gihe umugore abyara ndetse n'igihe umugore yonsa. Ese ni ibihe bimenyetso by'agakoko gatera sida? Ubusanzwe habaho ibyiciro bitatu bya virusi itera sida ndetse na sida muri rusange. Iyo umuntu acyandura ntagaragaza ibimenyetso, ndetse n'icyiciro cya nyuma ari nacyo umuntu yakwita indwara ya sida, umuntu aba ataragaragaza ibimenyetso. Abantu benshi bagira ibimenyetso byoroheje cyane nk'ibicurane, uretse ko hari abandi benshi batagira ibimenyetso namba, kuko ibimenyetso biza guhera kuri 40 kugeza kuri 90% by'abantu banduye. Bimwe mu bimenyetso bikunze kuboneka ku muntu wanduye virusi ya sida ni uguhinda umuriro ndetse no kuribwa mu muhogo. Uwo murwayi ashobora kuribwa umutwe ndetse no gucika udusebe mu kanwa, ukagenda amara iminsi. Ibi bimenyetso bigaragara ku muntu nyuma y'ibyumweru 2 kugera ku byumweru 4 umuntu ahuye n'iyo virusi itera sida mu mubiri. Iyo icyo gihe kirangiye, hakurikiraho igihe umuntu aba afite agakoko gatera sida mu mubiri we, ariko ntagaragaze ibimenyetso. Iyo umuntu adafashe imiti ari yo yose, iki gice kitagira ibimenyetso gishobora kumara imyaka guhera kuri 3 kugeza kuri 20. Iyo abantu badafashe imiti igabanya ubukana bw'agakoko gatera sida, 1/2 cy'ababana n'agakoko gatera sida barwara sida mu myaka 10. Bimwe mu bimenyetso bigaragaza ko umuntu atangiye kurwara sida harimo gutangira kunanuka cyane, kurwara umusonga ndetse na candidiasis yo mu muhogo, no kurwara indwara zo mu myanya myibarukiro. Izindi ndwara ni indwara z'ibyuririzi, akenshi ziterwa n'udukoko two mu bwoko bwa bagiteri, virusi, fungi cyangwa se parasite. Ubusanzwe zicwa n'ubwirinzi bw'umubiri, ariko icyo gihe birumvikana umubiri uba utagifite ubwirinzi. Ku rundi ruhande, ku bantu bafite agakoko gatera sida, izi ndwara zishobora kwibasira hafi buri rugingo rw'umubiri we, bitewe no gucika imbaraga kw'abasirikare afite mu mubiri. Ese ni izihe ndwara z'ibyuririzi zikomoka kuri virusi itera sida? Kubana na virusi itera sida ubwabyo ntibyica, ahubwo indwara z'ibyuririzi nizo zica abantu babana n'ubwandu bwa sida. Indwara z'ibyuririzi zirindwa mu gufata imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida.
Iyo umuntu adafata imiti neza, virusi ikomeza gukura cyane ikanabyara izindi zikomeza guca intege ubwirinzi bw'umubiri, maze mikorobe zose ziza mu mubiri zigatera indwara. Mu ndwara z'ibyuririzi zikunze kugaragara harimo igituntu, kandida, umusonga, toxoplasmosis, mugiga ndetse n'izindi nyinshi. Ese ni gute agakoko gatera sida gasuzumwa? Ubusanzwe agakoko gatera sida agapimwa mu maraso ndetse haje n'uburyo bwo kugapimira mu kanwa. Kwipimisha ni ingenzi cyane ku muntu wese kuko bituma amenya uko ahagaze, wasanga urwaye aho kwiheba ugafata imiti hakiri kare ubuzima bugakomeza. Ese ni gute bavura agakoko gatera sida? Kugeza ubu HIV cyangwa se agakoko gatera sida ndetse n'indwara ya sida nta muti cyangwa urukingo bigira. Kuvura HIV kuri ubu ni ugutanga imiti igabanya ubukana bwayo cyangwa se bakunze kwita mu ndimi z'amahanga HALT, High Active Antiretroviral Therapy. Mu mwaka w'ibihumbi 2010 abantu bakaba miliyoni 7 ku isi mu bihugu byateye imbere ndetse n'ibikiri mu nzira y'amajyambere bakoreshaga iyi miti igabanya ubukana. Kuvura HIV kandi harimo kuyirinda ndetse no kwivuza neza indwara z'ibyuririzi. Ubundi hakabaho ubwoko bwinshi bw'imiti igabanya ubukana bw'agakoko gatera sida. Habaho imiti ibuza agakoko kwinjira muri twa turemangingo twita abasirikare b'umubiri. Habaho n'imiti kandi ibuza agakoko kororoka iyo yageze muri utwo turemangingo. Ese ni gute umuntu yakwirinda agakoko gatera sida? Kwifata ubudahemuka n'agakingirizo nibwo buryo bwiza bwa mbere bwo kwirinda agakoko gatera sida. Ariko ku rundi ruhande umuntu ashobora no kwirinda imibonano mpuzabitsina idakingiye, kwita ku mugore utwite afite agakoko ndetse no kwirinda ko umubyeyi yanduza umwana. Gufata imiti irinda aka gakoko nyuma y'uko waba waryamanye n'ukarwaye PEP ndetse no gufata imiti irinda aka gakoko ku muntu ufite ibyago byinshi byo guhura na HIV PrEP nibwo ushobora kwirinda agakoko gatera sida. Reka tubibutse ko ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kandi subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ningenzi cyane. Bityo ubaye haricyo wifuza kutubaza, haricyo wifuza kudusobanuza cyangwa haricyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukoreshe ya ubisangiza inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro amagara n'ubukungu. Ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media, ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri, ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.